Ginoo manatili kay kayungan. Pamipasyag king mayapabalita at pangkang sanuan. King apa kamaranon, naning mumunang aldo, naning paruminggo. Maralumdum pa, mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Igit na king makalakoya yung batong takap king kutkutan. Iti milyari at mintaya kang San Pedro at karingaliwang alagad apakamala ng Yesus. Nga nakarela, king ware, king kutkutan, ing ginu, at eko balo nung nude binili. Inya milay Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayila dapat itang aliwang alagad milayang mabilis kaysa kang Pedro at minunayang dinatang king kutkutan. Dinukuya at kilubdan ng kutkutan, igit na ing telang pamburol, makabidi ka rin. Dapat linub. Kanitang dinatang yang makatuki Simon Pedro, at taglas-taglaw siyang linub, king kutkutan. At igit nang makabidi ka rin, itang telang pamburol, at ing panyong penakabda king buntok ng Yesus. Iti makayabeya, king telang pamburol, nunay makakalilwaya, makatuklip, king metong alugal. Linubyan naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na, at meniwalaya. Ing maya pabalita, ng kiyakatang kaligtasan. Kilagyo ni Igpamparinganak, panimbanal na Espiritu. Amen. Happy Easter po kaya katamungan. Palakpakan tala po rin ng angels. Salamat po. Dahil po salamat ka rin pengari na naman din ng kaya katamong anghel. Malambat la pong mig-practice keti. Pilang-pilas lang beses balik-balik. Napon, menik la paketang babo. Makabilad la pa. Pero masayala po. Salamat mo naman ka rin ng apostoles. Kumpleto na lang. Nabengi, labilang metong. Labilang metong. Ay, nabeng. Sabihan na rin nga be, no? Ginastos na upakan ulit ang 30 pilak, bariya. Ipapamuisit la pa po. At kaya katamungan pong migsadya, sinawp, dahil migsadya ka rin imahe ng Jesus, sinubling mebye at Maria. Imana. Mabiyang kasalpantayan ng tamo. Hating kaya katamong pagmasusyan. Sabi ko pin po, eman meging Kristyanismo, ing biyen ng Jesus, nung sinubling mebye. He was born in Christmas, like you and me. We were all born. We have our own birthday. He suffered. Many of us also suffered. Maybe his suffering was much more. But many of us share we have our own suffering. At intangan sarili-sariling kapag kasakitan na daralanan, datang yung panahon, sabi napin po nitang metong a philosopher Heidegger, one thing is only sure when a man is born. As one is born, he will surely die. Itangan po, makasigurado tang miras ka rin. Pero kapatad, ing pagmasusyan tamong ngeni, what makes Jesus Son of God and divine is His resurrection. At kay ba't na rin pamanyubli ng mebye, kantade linawe pasibayo, ing kayang biye. Aga nakakupo kanita,
40 days ago. Balo yung pong Quaresma. Quaresma, bring sabihin 40. 40 ang aldo. Kanya, Quaresma, bilangan ming Ash Wednesday hanggang Good Friday or hanggang Black Saturday. 40 days na po, bayo Easter. Kunyari mo, sinimba kang Miyerkules de Ceniza. Father, kapila niya po yung Biyernes Santo. Mamilang ka 40 days, ako na siguro, akit me po itang panahon na ning pamanyubli ng Mebi Jesus. Pero kapatid, kanita may miya kong assignment. Aga nakaking homily ko kanita. Linawin kayong pasibay kayong notebook ko. Ako kanita, o tetagawang panata. Bukod pa kareta kaliwang panatang gagawan tamo. O tetagawang panata. Naning panatang iti. Itang house ko kanita, 40-day challenge. Dakal po kasing challenge nga nito. Survivor, challenge, and so on. Nano kaya yung pwede tamong palitan, kikaya katang biye? O ibayo kikaya katang biye? Agyo tamong ibayo, doable. Imposible. Liwa naman tayong imposible. Pero agyo tayong ibayo kimbiye tamo. Baka nita medyo may kalapit tang bagya, a step closer to our ideal person. To make you closer, a little bit more. That become better person. At sana, sabi ko, king 40 aldo nga reti, Quaresma, panikwanan tayo aldoldo. 40 days mo, yung naman sabihin, for a lifetime. At nung abayo tayo, congratulations. Sana maging tuloy-tuloy na iti. Pero kapatid, neng kay isip-isipan ko, ako mismo may manata ko po. Tikuburing ibayo, kay pangatao, sarili ko. Buring palitan na ugali. Bisa kong I want to become a better person for you, for our church, for my God, and for myself. Pero, ekeman po talagang a perfect 40 days. Magkamali ko naman. Balang po aga nakakapo itang metong ayari kaya panahon ng Greek mythology. Ing lagyo na po Sisyphus na. Metong yang pungari, he was cursed. He was condemned to all eternity. Nano po yung maging sumpa ng Sisyphus? Ingari kanita king Greek mythology. O hindi po yung sumpa na. Tutulak ne, bubuat ne, ing maragula bato. Papunta king metong bundok. Uphill. Then po tapong malapit na kitang babo. Bigla yang talusad. Magbalik na naman. Ibuat na naman itang bato. Ipanik na naman. Kaya ba't potang malapit na kayong babo? Mikabis na naman, talusad na naman. Balikan na naman. Alang patugot. At buong biyena, hanapin, for all eternity, he would not be able to push it towards the highest level of the hill. Magbalik yang magbalik. Bala mo, in Greek mythology, image ini, bala mo kaya katang sarili ne. Itang tintang buring ibayo, tintang buring gawan, at tintang buring ayusan king biyeta mo, pero babalik tamo mong babalik. Sometimes we feel we are always back to square one. Hanggang nang kayo nung lawenyo, kaya pamangumpisal tamo, with your best effort, with your own maturity, metwata na. Pero sometimes our sin, even when we were young, until now, we still struggle like Sisyphus. Tutulak tayo pa rin, bubuat tayo pa rin, pero kay potang may nata, magbalik tayo na naman. Makanyan mo naman, kay panahon ngayon, beyond Greek mythology, at naman pong perspective king biye, biye bala mo, arko yang ana. Then tao ngayon, makanya lang mimisip. Itang a sense of pessimism. Bali po yung pessimism. Itang alang malyari ken. Oh, sige, magbalik kayo naman. Nothing will happen. Life is only some kind of a circle. Balik-balik mo yan, ada. Atin po kanita, arko yung mga niyan. Metong yung ark. Sabihan na po, life is an ark. Ot bala mo yung arko yung metong abye. Arko yung kaya katamong biye. Potang may bait ka. Kaya ka pang lalam. Maumsaki lalam.
Mag-aral ka. Denda kang bakal. Pakananda ka. Pipiblasanda ka. Tuturuda ka. Susopanda ka. Baka ngeni ka, tatalakad na ka. Ika ng diling, agyo mo ng mangan, eda nakasusubuanan, ba? Biyasa na kasumulat. Biyasa na kang mamasa. Biyasa na kang makibat. Aba, mayari kang grade 6. Aba, mayari kang high school. May dagdag ka kaluguran. May ragulyang yato mo. Aba, kasanting naman yan. May college ka. Ba, may katitulo ka. May kalagyo ka. Matas na kapeg-aralan. Professional na ka. Aba, ngeni. Dati dineda kang pera. Ngeni, tina kang pera. Ngeni, tatala na kang pera. Bakit ka tatalan pera? Tatala na ka naman tao. Ba? Matas na ka posisyon. At inang mamintuke ka. At inang makiramdam ke ka. At inang kang tuturo. Bakit ka nang ngeni sasahop? Ba? Katas mo na kabilyan. You are at the peak of your success. Mi bandi ka, tambri mo sa liwanag, yung ba? Kasanteng. Pero nang kay sabihan dapin detang maniwala kimbye, arkuya. Ay, sige. Reach your peak. Sige. Panikwanan mo yung gamburi mo. Datang yung panahon, magbabaka mo rin. Wapi naman eh. Yang tiyanti ka katagumpe. Potang datang yung panahon, ba? Dara ka latarang inuman kung panulo. Aba, o tagad kung papagal ngeni. Aba, ot masakit ko gulot, ot masakit ko papaluan. O teki atas maning metong kung gamat, masakit yan. Aba, madakal ko oras ka rin doktor ngeni. Dati ala akong mangkilalang doktor ngeni, kilala ko nga din doktor. At ila pang cellphone number ka na ako. Aba, basburi ko na yung painawa na ako agad. Aba, panay kong painawa, ako na agyo. Mimina na ako. Anya kay ngaluwang bansa po, nang kaya they don't even want to talk about age. Naning edad mo? Ay, daburi sabihin edad da. May insultula, lalo na rin babae. Yung po gagawan nini. Potang ating mag-birthday ya babae. Mukutang naning edad na. Sabihan mo na mo, happy birthday. Tita na mo. Nakukutang kasi itaping pamisi pa, hey, ako buring maging makanyang kuidad. Because it talks about the fearful perspective that life is going down when we reach a certain age. Makanya niya po panalawe ing biyengeni, ing tao. Kalupa ng sispus, tatas ka, sige, pero datang panahon, may bagsak ka, mangsakang pa si bayo. At naman datang yung panahon, at yung kaking peka mata sa rurok, din kaya kang tagumpe, datang yung panahon, magbalik ka rin at baba ka. Kaya Pilipinas, atin yung perspective ita pong gulong ng palad. Gulong ng palad. Neng kaya tsukababo, neng kaya at tsukalalam. Ang buhay ng tao ay parang gulong ng palad. Kung minsan nasa ibaba, kung minsan nasa ibaba. Lalo na po rin, pakakalulo. Makanyan mo, Gembye, durot-durot mo. Kapatad, makanyan yung panalawe na rin Kristiyano King Bie. As I describe these perspectives of life, tangu-tangu ko po, tangu-tangu kayo, tangu-tanguta mo. Bala mo, ala naman pinaman malyari, with our best efforts, bibagsak tama, gumsata na naman, magkamalita na naman. With our best efforts, dataging panahon, nagyang mitas ka, dataging panahon, nagyang eta mo buri, magbalik tamo, o magbabata mo. O durut-durut mo yung biye. This perspective creates some kind of a pessimism that there is no hope in life. Nakaban milwal mabiye kayong makanyan. Kapatid, pamanyubling mebiye, it breaks that cycle of perspective that something died in us, yes, but life begins again. It is going beyond. That in our own life, we invite you to live that life in the past. Itang maging kasalanan taking milabas, live it. Pwede tamong ikutkut you. Relasyon na makasira kaya tamo, lakwan you. We can say goodbye to things of the past. Then we can move on and continue to live it and embrace a new life in Christ.
Easter is a joyful new life, not a life of old sinfulness. We can bury that. Let us celebrate the new life and leave the old one in the past. Ini po yung panahon na ning bayong biye. Kalupa ng Jesus, sana maging yang matagumpe, impamanyubli ng mebi Jesus, nung kaya katamong maniwala kaya at tutuki, paramdaman tamo naman ing bayong biye. My dear friends, you don't have to die to experience resurrection. Kapakailangan mate para subli kang miye. We die a little. Wari po po ang tabiluan mo yung kasalanan, nakasakit bala mo, mamamate ka kay sarili mo. Nung ati kang dating bisyo, buri mo yung itabili, bala mate ka nung alayang bisyo nga ita. Bakit wari yan? Tang may bait ka, kaya abe mo yung bisyo nga yan. Dinena na kang biye ng Ginoo, magbalik tamo king tune biye, but it is not the same anymore. At pong metong filosofiya, yung lagyo na po, Gabriel Marcel. Lampo Tagalog Kapampangan ng popong Pilipino. Ya po, alya po. European niya po yung Gabriel Marcel. At niya pong metong libro, yung title na po, Homo Viator, The Man in Journey, or Journeying Man. Impanlalaway na po kay Pagasa, Gabriel Marcel, mo itang buri ko makanyan, sana makanyan, sana manyaman ulam, sana masanti ko pantalon, sana mangyayari lareng anak ko, sana makanyan, sana matas siya grade. It is not a wish. It is not a sheer optimism. Kami gagana ka. Alang malyaring marok kanyan. It is only optimism. No. Para kang Gabriel Marcel, ing Pagasa, mibabait siya, king sitwasyon, masakit. Ing Pagasa, mibabait siya, potang alanong Pagasa ring aliwa. Potang enobisang maniwala ding aliwa. Potang sira na loob ding aliwa. It emerges in the situation of despair. May I repeat, hope emerges in situation of despair. Therefore, hope is far beyond our disappointments and our hopelessness, if I may say. Iting kaya katamong pagselebran. In kanong pag-asayapin niya, itapotang denga liwa, sinuko nala, inobisa, tinuk nang nala. Ika, alika pa rin. At ika pa rin, dahilan, kailangan kang eto ko nang. Because in spite of the crisis, nga napin, Christ is. It is not crisis, but Christ is. Anyapin po itang metong abasa ako libro nga na, it is not a tombstone, but a stepping stone. It's not a breakdown, but a breakthrough. Ikayo po, kapilan penamdaman nyo, oy Nina, hala na, this is the end, tombstone. Ali, nga na, it's just a stepping stone. Ali, breakdown, mag-breakdown na ako, wala na. Bigay na ako kanini. No, it could also be a breakthrough, a new beginning, a fresh new life, like Easter. At bisak po magyari king metong imahin. Aliwa po itang manulak ba to? Aliwa po itang balamu arko o gulong ng palad. I would like to believe that our perspective of life is like a spiral, but a stair. Spiral stair. Balik-balik. Yan naman yung last year, yan naman yung Easter, yan naman birthday ko. Kati ko pong kakaluguran, ginrit ke, happy birthday. Ako, mig-text ko po. Mig-text back yun. Pabiro, may pamiro kami mo. Bakit, Father? Last year, nag-birthday pa lang ako, nga na. Nagbe-birthday na naman ako ngayon, na. Itang balambo, there's nothing new. But for us, yes, it's the same, but it's a step higher. It's a break, not only a cycle, like gulong ng palad. It's not the same today, but it becomes better and better with our faith in God. Kapatad, sana'y tamong sinimba, ngeni, kikikatamong misa ng pamanyubling mebye, at may salubong. We can go beyond our experience of pain. Ala ko tayo sana, inkikatang luksa, at inkikatamong lungkot, at kalupa ng Yesus, bikabayo tamong biye, at bayong pag-asa.
king laguningig pa, po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen.